Te melayika tixtekahualtike, mame xatoya bayun, mame xalaban te mayachayimike. Tamanti Efesios 2:9 ayalte ya. Como mabatas cuenta kateltik, yuhichi mama yahtoy batik yuna te kolel ayabodite kahualtike, la yik otikiste kahualtike. Vaya vuelta de chijetike, hanisia chofta ton te yan chijetike. Pero name, tamantiskopte kahualtike, ay hun meroh mula wil ans, te aita chulchanyotik, hasbihil rab, te mula wil ans. Pero ay me te no pogel euk, te mero apóstol no pogel yun te kahualtike, aita infierno hasbil Judas. Name, te me haya dicho el lamu kahualtik, te machune kahualtik, mayunuk leka watel, mayunuk ashtohatish, hanas tas cuenta te escuchul yotan te kahualtike. Te aita julel te alachich taman te aita sobleta templo, mamesha laban, mamesha wutzin. Hames chiste kahualtike, y te me allí otikishe mahautas cuenta kateltik, hatas cuenta te escuchul yotan te kahualtike, mama ik mache estoy bayun te ikel yun te kahualtike. Ay smuko la wotan, te me chaye mate, te kahualtike xlebelat, ya me estahat, mashame la wotan. Llanto vuelta. Él te ama como nadie en este mundo. Él dio la vida por ti. Jesús te ama. Ya escuchaste su palabra. Ahora te toca compartir. Que todos sepan que es salvación y vida eterna.